Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike bubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene igihugu ndetse n'amakuru abagezweho mu makungu. Turi kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ni kwigenekerezo 28 ruheshi umwaka wa 2025 aho tugiye kurebera hamwe mu makuru agezweho arebana n'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka ku nama idasanzwe yari rongowe n'icyubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye akaba n'umugaba w'ikirenga w'intungabo z'u Burundi aho yaganiriye n'izindi ntwazangabo z'igihugu cy'u Burundi harimo Generali Major Prime Niyongabo chef d'état major wa Fdnb ndetse na General de Brigade baratuza Gazipar parole wa Fdnb harimo kandi General de Brigade Ponsier Hakizimana umuyobozi wa regiment iri ku butaka bwa Kongo. Hari kandi na Colonel Pascal Ndiwimana umuyobozi wa département des opérations ndetse hakaba na General Major Jean-Claude Ndayizeye uyu niwe muyobozi w'urwego rw'iperereza rwa gisirikare cyangwa se Service National de Renseignement Militaire. Akaba ari amakuru tugiye kugarukaho ahafashwe ingamba zikomeye zirimo création des zones tampons ndetse na gahunda zitandukanye zirimo logistique intégrée, surveillance électronique renforcée, résolution des opérations de combat ndetse na récupération des opérations stratégiques n'ibindi bitandukanye. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe tubabwira uko iyi nama yagenze. Turaza kandi kurebera hamwe zimwe mu ngamba zikakaye zafashwe zijyanye n'amavugurura ndetse no kunoza ibikorwa bitandukanye bikorwa n'igisoda cy'u Burundi mu rwego rwo kubungabunga amahoro. Turaza kandi kurebera hamwe bimwe mu byaganiro bijyanye na raporo yatanzwe n'uyu General Major Jean-Claude Ndayizeye umuyobozi w'iperereza rya gisirikare yagaragaje umugambi Red Tabara yari ifite mu gihe igihugu cy'u Burundi cyari kiri mu bihe by'amatora yerutse kuba. Turaza rero kureba iyi raporo yatanzwe mu makungu. Turaza kujya mu biri kuvugwa aho kugeza ubu rero u Rwanda ndetse na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo basinye amasezerano y'amahoro ndetse Donald Trump akaba yagize icyo atangaza imbere y'aba abadiplomate bahagarariye u Rwanda ndetse na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turaza rero kubabwira uko bimeze mu makungu ya kure. Turaza kubabwira ko Trump yibasiye itangazamakuru kubera igitero cyagabwe muri Irani. Turaza kandi guhagarara ku mirongo y'imbere y'urugamba ngaha mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange tubabwire ibiri kuvugwa kugeza magingo aya. Rero amakuru akomeye tugiye kubagezaho. Ndagusaba rero niba ari bwo bwa mbere ugiye kudukurikira ufyonde sabone kugira ngo uje ubana natwe no mu yandi makuru tubagezaho ngaha. Reka twinjire mu nama yarongowe na nyeni cubahiro Evariste Ndayishimiye akaba rero n'umugaba w'ikirenga w'inzego z'umutekano mu Burundi. Habaye rero gusesengura ku buryo bwimbitse ikibazo cy'umutekano gikomeje kugaragara mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo aho ingabo z'u Burundi zimaze koherezwa mu buryo bwemewe guhera mu kwezi kw'icyenda umwaka wa 2023. Iyi nama yitabiriwe n'abayobozi bakuru mu gisirikare nk'uko rero twabibabwiye harimo General Major Prime Niyongabo chef d'état major, hakabamo General de Brigade baratuza Gaspard parole wa Fdnb cyangwa se umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi. Hari kandi General de Brigade Ponsier Hakizimana uzwi ku izina rya Mingi uyu ni umuyobozi wa regiment iri ku butaka bwa Kongo. Hakaba kandi Colonel Pascal Ndiwimana uyu ni umuyobozi wa département des opérations. Hakaba kandi General Major Jean-Claude Ndayizeye umuyobozi w'iperereza rya gisirikare Service Renseignement Militaire. Kuko rero bigaragara reka duhere ku ijambo nyamukuru ryatangijwe aho rero Service National de Renseignement y'u Burundi yatangiye itanga raporo ku bijyanye n'amakuru yakusanyije kuri Red Tabara nk'uko bizatangajwe
na Service Nationale de l'Enseignement. Amakuru yize baravuga ko umutwe wa Red Tabara wari wapanze kugaba ibitero bikomeye ku butaka bwaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihe hari kuba amatora muri uku kwezi kwa Ruheshi umwaka wa 2025. Ibiro nibyo byabaye intandaro yo gukaza ingamba z'umutekano no guhuza ibikorwa bya gisirikare mu bice byegereye ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ndetse no ku gice cyo mu bice bitandukanye bikora ku Rwanda. Nkuko rero bigaragara mu ngingo zikomeye zafashwe muri iyi nama ya gisirikare yabaye, mbere na mbere harimo renseignement des effectifs, ibijyanye no kongera umubare w'abasirikare Fdnb bacungera umupaka w'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga ko bagiye kongeramo abandi bagera ku 8,000 bagiye kuzajya bazenguruka ibice bitandukanye by'umupaka w'igihugu kugira ngo bizere ko imbibi z'igihugu cy'u Burundi zirinzwe kandi zicungerewe. Hari kandi gushyiraho uduce tw'inkengero ibizwi nka zone tampo ku mbibi za Uvira na Fizi kugira ngo habeho kugabanya umuvundo w'imitwe yitwaje intwaro. Biravuga ko rero ahangaha hagiye kuba ikizwi nka création des zones tampo kugira ngo babashe gucungera umutekano ku ntera ndende uvuye Bujumbura. Ngira ngo murabizi kuva Bujumbura ugera Uvira ni ibirometero biri hagati ya 25-26. Urumva ko aha hafashwe ingamba zikomeye kugira ngo babashe kunoza umutekano, aho bivuga ko rero hagiye kongerwa imbaraga kugira ngo bizere ko umutekano wabo urinzwe mu buryo bwiza. Hari kandi ikindi cyaganiro kizwi nka fission des renseignements bijyanye no guhuza iperereza ry'u Burundi ndetse n'irya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukurikirana neza amakuru y'abafite imigambi mibisha ku gihugu cy'u Burundi. Biravuga ko rero ibi bizagirwamo uruhare ku bufatanye bwa Service Nationale de l'Enseignement y'u Burundi ndetse na DEMIAPE, urwego rushinzwe ubutasi rwa gisirikare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indi ngamba yafashwe harimo ikizwi nka appel logistique intégré, aho bavuze uburyo bwo gutegura uburyo buhoraho bwo gutanga ibikoresho bya gisirikare armée rondre mutation vive ndetse na vivre ku ngabo za Fdnb. Biravuga ko rero ingabo zigiye kurajya zimurwa mu bice bitandukanye cyane cyane mu gihe kitarenza amezi 3, kuko hari igihe abasirikare bagera mu bice runaka ugasanga bari kumenyana n'abigeme, bari kumenyana n'abanyatubari, ugasanga bari kujya mu mabare, rimwe na rimwe bakaba batatira inshingano. Rero ahangaha muri iyi nama hafashwe ingamba zikomeye zivuga ko nta musoda w'u Burundi ugomba kurajya mara ahantu hadeployingwe mu gihe kirenze amezi 3. Ingamba ya gatanu yafashwe ni ijyanye na surveillance électronique renforcée, gushyiraho kamera ziperereza n'utundi dukoresho turimo capteur thermique mu misozi itandukanye, by'umwihariko mu bice bya Minembwe na Intobwe ndetse no mu bice byegereye Tanganyika, mu rwego rwo kugira ngo babashe kubona amashusho y'abahagenda ndetse rimwe na rimwe habashe kumvirizwa ibyo abanyura muri ibi bice baba bayaga hagati yabo. Indi ngamba ya gatandatu yafashwe nizwi nka l'exonération des opérations de combat. Bateguye amayeri yihuse yo gutegura ibizwi nka offensive tactique mu bikorwa byo kwirukana izasarambwe mu bice bigaruriye harimo n'igisagara cya Bukavu. Ibiro ni ibyaganiro biravugwa bati tugiye gupanga uburyo bwo kuba twaha umutekano bari abaturage twiyemeje kuringira umutekano. Mu bindi rero byaganiriwe hariho ikizwi nka neutralisation des poches de résistance, gukora amaronda akomeye ku mbibi zigaruriwe kugira ngo hatabamo gusubiranamo. Biravuga ko rero kuri ubu ngubu bagiye kongera kuba bakigiza inyuma izasaramwe kugira ngo abaturage bari muri ibi bice b'abanyekongo bagire amahoro. Indi ngamba yafashwe nizwi nka renforce morale et discipline, gushyira ingufu mu gutanga inyigisho za discipline na morale ku basirikare boherezwa mu butumwa mu bihugu bitandukanye, kuko rero babagiye guserukira igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kugira ngo babashe kuba bacunga umutekano kandi bakore ibijyanye n'ibikorwa byabajyanye bihuje n'indangagaciro z'umusoda w'u Burundi. Iyindi ngamba ya 10 yafashwe nizwi nka planification d'une contre-offensive sur Red Tabara, gutegura igitero gikomeye kuri Red Tabara ahitwa mu misozi ya Nyabihanga na Bijombo, aho bivuga ko Red Tabara imaze igihe kinini yubaka ibirindiro ndetse iri gutegurira imigambi mibisha ku gihugu cyiza cy'u Burundi. Biravuga ko rero ibingi bigomba gukorwa n'abakomanda kabariwe bari gutorezwa mu bice bitandukanye byigisha abakomanda hano mu gihugu cy'u Burundi.
hari kandi l'évaluation solare guhemba abasirikare mu gihe bari ku rugamba buri kwezi nk'uko byemejwe, kuko rero bitangazwa ko hari igihe umusirikare yoherezwa cyangwa se arungikwa nko mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange, ugasanga uyu musirikare ntari guhabwa amafaranga ye. Biravugwa ko rero kuri ubu ngubu hagiye kurajya hakorwa ibizwi nko guhembera ku gihe, saleri zabo zikaza ku gihe, imiryango yabo ikabasha kubaho neza. Ikindi cyaganiriweho ni ikizwi nka mise en place de centre médical mobile, gushyiraho ibitaro bigendanwa poste médical avance hafi y'urugamba, kuko biratangazwa ko rero aboherejwe mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo rimwe na rimwe batabona ubuvuzi mu buryo bukwiye, ugasanga rimwe na rimwe bamwe baguye mu nzira bazanwe i Bujumbura. Biravuga ko rero kuri ngo hagiye kujyanwa cyangwa se hagiye kurungikwa ibikoresho by'ibanze mu buvuzi ndetse n'abayinga mu gusana amagara, kugira ngo babashe kujya hariya habera ibikorwa bya gisirikare kugira ngo babashe gutanga umusaza byihuse. Iyindi gahunda rero yashyizweho ni iyizwi nka recrutement cible de commanda, gutangiza gahunda yihariye yo guhitamo abasirikare babishoboye mu mashami y'abakomanda. Biravuga ko rero hagiye kongera kuba haba engagement y'abakomanda bagomba kujya gutozwa kugira ngo byongerere ingufu igisirikare cy'u Burundi. Hari kandi gahunda ya coordination bitarrière stratégique ijyanye no gushyiraho ihuriro rihoraho hagati ya FRDC ndetse na Fdnb mu guhuza ibikorwa bya gisirikare mu rwego rwo kubungabunga amahoro mu karere ibi bihugu biherereyemo. Iziro ni zimwe muri gahunda zikomeye zaganiriweho mu hagati y'abasirikare barongoye abandi nkuko bigaragara mu makuru dufite. Biravuga ko General Baratuza mu kiganiro yatanze yagaragaje uko ibintu bihagaze. Turabihera ku kiganiro yatanze ku igenekerezo 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Icyo gihe yagize ati ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo ziri gukora akazi kazo kinyamwuga nta buhemu. Twafashe ingamba zifite inshingiro ryo kurinda igihugu cyacu no gutanga umusanzu mu kugarura amahoro mu karere. Ni mu gihe General Ponsier Hakizimana nawe yagize ati tuzakora uko dushoboye kose kugira ngo dutange amahoro muri aka karere, kuko inshingano z'igisirikare no gufasha mu kurinda imbibi z'umupaka ndetse no gutegura ibikorwa bikomeye byo kugarura amahoro. Izi ngamba rero zikaba zifashwe mu gihe umutwe wa Red Tabara byavugwaga ko wari uri gutegura igitero gikomeye ku butaka bw'u Burundi, ariko bigizwemo uruhare n'inzego kabariwe zishinzwe Service Nationale de Renseignement zabashije kuburizamo iki gitero. Ubuyobozi bwa FDNB bwiyemeje ko ibikorwa byose bikorwa mu bwitonzi, kwitwararika no gukurikiza amahame mpuzamahanga agenga igisirikare. Ni muri urwo rwego hagiye gushingwa ikizwi nka centre de commandement opérationnel izajya ikurikirana iby'urugamba ndetse ikigisha n'abasirikare bagiye koherezwa mu kazi hanze y'igihugu. Ibi byose rero biragaragaza ubushake bw'u Burundi bwo gukomeza gucunga imbibi z'igihugu ndetse no kubungabunga umutekano w'abene gihugu. Mu ncamake rero ibi nibyo byaganiriweho mu nama. Rero na makuru twakire bigizwemo uruhare na bamwe mu banywanyi bacu bari mu gisoda cy'u Burundi, baduha makuru bakatubwira ati muyatangaza neza, muvuga inkuru z'ukuri, ibi muze gusa rero n'ababivuga, ariko hari andi makuru tutaba tugomba kuvuga. Ubwo ushaka werera ibindi tuzagenda tubigarukaho gake gake. Aya bari amakuru atagira icyo abangamira ku nzego izari zo zose, yaba iza gisirikare ndetse n'iz'ubutasi. Ni munyemerero tuje mu makuru akomeye arebana n'ububanyi n'amakungu, tureba amakuru akomeye y'u Rwanda ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinyanye amasezerano mu buryo rero benshi bavuga ko ari intambwe ikomeye. Aho rero kugeza ubu isi yose yakurikiye umuhango wo gusinya amasezerano agamije amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ba minisitiri b'ububanyi n'amakungu b'ibi bihugu basinye amasezerano bayasinyira imbere y'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio. Ni inkuru rero yabaye kimomo mu bitangazamakuru mpuzamahanga bitandukanye, yaba ibyo mu Rwanda ndetse no muri Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Impande zirebwa ntizatengushye abafite amatsiko yo kubona Minisitiri Ambasaderi Jean Patrick Nduhungirehe
ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Madame Kwayikwamba Wagina ku ruhande rwa Kongo Kinshasa basinya inyandiko ndetse banasuhuzanya ndetse bagaseka imbere ya kamera zitari nyinshi, ariko ku rubuga rwa YouTube rwa Departement ya Leta ya Amerika niho byabereye abayobozi basinya amasezerano kandi buri ruhande rugira icyo rwiyemeza. Marco Rubio, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko ari intambwe ikomeye kuba aya masezerano asinywe, ko ashobora kurangiza amakimbirane amaze imyaka irenga 30 mu karere k'ibiyaga bigari. Yashimye Perezida Donald Trump, yise Perezida w'amahoro, ati Perezida Trump ni Perezida w'amahoro rwose, amahoro, ashyira amahoro imbere ya byose. Perezida Trump yafashije Ubuhinde na Pakistan kumvikana, ndetse ngo yanagize uruhare mu guhosha intambara mbi cyane yari yadutse hagati ya Israel ndetse na Iran. Ni mu gihe Marco Rubio yavuze ko nyuma y'igihe gito Amerika yizeye kwakira abakuru b'ibihugu by'u Rwanda ndetse na Kongo bagashyira akadomo ka nyuma kuri aya masezerano, akemeza ko ariyo nzira yonyine yabasha kurangiza ikibazo. Yagize ati twishimiye uruhare twagize, turemera ko hakiri ibikenewe gukorwa byinshi, ariko turabashimira ko mwagize uruhare muri uyu munsi ukomeye kandi w'amateka. Yavuze ko hari ibibazo ku nshuti za Amerika. Yagize ati yakomeje agira ati kwaguka mu bukungu no gutekana. Yashimiye Minisitiri Olivier Nduhungire na Minisitiri Kwayikwamba ko aribo bubatse ndetse babikoze hakiri kare. Minisitiri Nduhungire yashimye Perezida Donald Trump ku ruhare rwe yagize ngo ayo masezerano agerweho, anashimira ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biyobowe na Boris n'abandi babigizemo uruhare, harimo na Leta ya Qatar yagize uruhare runini mu buhuza. Yavuze ko u Rwanda rushyigikira ibikorwa bya Qatar byo guhuza Leta ya Kongo n'umutwe w'Isasarambwe, bazakomeza ibiganiro mu byumweru 2 biri imbere kugira ngo nabo bagere ku bwumvikane. Ambasaderi Olivier Nduhungire yanagarutse ku ruhande rw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe muri gahunda yayo y'amahoro izwi nka Africa Red Peace Initiative iyobowe na Perezida wa Togo Faye Gasegbe, wagenwe nk'umuhuza n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Yavuze ko umutima ushingiye kuri aya masezerano ari ukumvikana, gushyiraho uburyo bwo gucunga umutekano buhuriweho hagati ya Kongo n'u Rwanda, bakazahera ku gushyirwa mu bikorwa rya gahunda yo gusenya burundu umutwe wa FDLR ukorera mu buseruko bwa Leta ya intwaro rusange, bigakurikizwa nuko u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi. Ati ibi biri mu kwiyemeza bwa mbere aha ko bidasubirwaho kandi bizagenzurwa ko hashyizweho iherezo ku gufasha umutwe wa FDLR n'indi mitwe yishamikiyeho. Niryo zingiro ry'amahoro n'umutekano mu karere kacu. Yavuze ko FDLR atari inyeshyamba zisanzwe, ahubwo ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi yaguyemo abantu barenga miliyoni. U Rwanda na Kongo kandi byiyemeje gucyura impunzi bigizwemo uruhare na UNHCR, bikaba rero ari ibintu by'agaciro kandi izo mpunzi kuri ubu igihugu zigataha mu buryo bwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ambasaderi Olivier Nduhungire yavuze ko aya masezerano kandi azafasha abashoramari bo muri Amerika bazaza gushora imari, bikagirira ibihugu byombi akamaro mu iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Ariko yasabye Amerika kuzagira uruhare rukomeye mu ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Abivuga, Nduhungire yagize ati tugomba kwemera ko hari ikibazo cyo kutizera muri aka karere n'ahandi, kuko amasezerano yagiye yemezwa mu bihe byashize ntabwo yashyizwe mu bikorwa, kandi nta gushidikanya ko uruhare rusigaye rutoroshye. Ariko hamwe n'inkunga izakomeza Amerika n'abandi bafatanyabikorwa, twizera ko hari intambwe ikomeye izagerwaho. Ku rundi ruhande, u Rwanda ngo rwiteguye gukorana na Kongo mu gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa yavuze ko gusinya aya masezerano hagati y'u Rwanda na Kongo bitangije igika gishya, ko u Rwanda rusabwa kwiyemeza no kubona ibyo rwiyemeje ko biba impamo.
yagize ati gusinya amasezerano twongeye guhamya ukuri amahoro n'amahitamo ariko ni inshingano yo kubahiriza amategeko mpuzamahanga kubaha uburenganzira bwa muntu no kubaha ubusugire bw'igihugu bariya babayeho cyane baratureba bategereje ko aya masezerano azubahirizwa kandi ntituzabatenguha. Perezida Antoine Felix Tshisekedi ubwo yaganiraga n'abihaye Imana mu biganiro bigamije kubaka igihugu byabaye kuwa gatanu yavuze ko aya masezerano nta kidasanzwe. Ati nta kintu cy'ubumaji kiri muri aya masezerano, ikirimo ni uburyo bworoshye ni ukwemera ukuri leta ya Amerika ku ntambwe yahitanye miliyoni z'abaturage mu myaka 30 ishize. U Rwanda na Kongo bimaze igihe umubano warabaye mubi cyane kuva mu mwaka wa 2021 ubwo umutwe w'izasarambwe wihuje ndetse ukaza kwihuza na Alliance Fleuve Congo batangizaga imirwano ikomeye yo kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Kongo irashinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23, u Rwanda narwo rukabihakana ahubwo rugashinja Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR ushaka guhirika ubutegetsi bwa Kigali. Gusinya amasezerano bizaba ari intambwe imwe itewe, ariko rubanda rwo muri Kongo mu Rwanda rw'ibiyaga bigari rutegereje ko ibi bigomba gushyirwa mu bikorwa amahoro akagaruka mu biyaga bigari nk'uko rero benshi bamaze igihe kinini babyifuza. Mu ncamake rero nuko aya masezerano ateye, nuko iyi gahunda iri gutegurwa, tukaba rero tugomba gutegereza ibiri buze kuvamo. Mbere ko dusoza aya makuru reka tujye kuri Donald Trump wagize icyo atangaza kubirebana n'ibivugwa muri Irani, aho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarakajwe cyane n'inkuru yatangajwe n'ikinyamakuru CNN ndetse na The New York Times ko ibyo biri muri icyo gihugu zivuga ko igitero Amerika yagabye muri Irani kitangije ibintu byinshi, ndetse asaba ko ayo makuru avuguruzwa. Mu rukerera rwo ku itariki 22 Ruheshi mu mwaka wa 2025 ingabo za Amerika zagabye igitero gikomeye kuri Irani cyahawe izina rya Operation Midnight Hammer, cyari kigamije gusenya ibigo by'ahitwa Fort Worth, Natanz ndetse na Inshahafu bifite ibice byo munsi y'ubutaka bitunganyirizwamo uranium. Ni igitero cyagabwe mu rwego rw'ubufatanye na Israeli kurwanya Irani mu ntambara icyo gihugu cyagabweho bishinjwa ko gifite umugambi wo gutunganya intwaro kirimbuzi. Nyuma y'icyo gitero Perezida Trump yavuze ko ahantu hacukurwa uranium muri Irani hose hasenywe burundu. Gusa aya makuru y'ibanga yaje kujya hanze yavugaga ko icyo gitero kitangije ibintu byinshi nk'uko Trump abivuga. Bamwe mu bayobozi muri Amerika batangajwe amazina bemereye CNN ko ibiri muri ayo makuru y'ibanga ari byo, ariko bavuga ko bitakwizerwa 100% kuko hashobora kuba harashyizwe hanze hagamijwe gusa kugaragaza Trump nk'umunyabinyoma. Hari kandi abayobozi ba Amerika bavuze ko bagomba gukora iperereza ku muntu wagize uruhare mu gushyira hanze ayo makuru, ndetse Trump avuga ko uwo ari we wese azabihanirwa n'amategeko. CNN ndetse na The New York Times nibyo byatangaje ayo makuru mbere y'uku kwezi. Nyuma Donald Trump yamaganye ibyo bitangazamakuru, ndetse bamwe mu banyamakuru wa CNN abasabira kwirukanwa. Nanone kandi Perezida Donald Trump abinyujije mu ntumwa ye yihariye yitwa Alejandro Braito yandikiye CNN ndetse na The New York Times amabaruwa abasaba ko amakuru yatangajwe ku gitero cya Amerika muri Irani avuguruzwa ngo kuko ari ibihuha. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu CNN yamaganyiniye kure iyo baruwa isaba, ndetse The New York Times isubiza iyo baruwa ikoresheje inyandiko. Igice cyayo kimwe kiragira kiti nta kubeshya, amakuru bikenewe kandi nta no gusaba imbabazi byenda kubaho, twavuze ukuri kw'ibyo dushoboye gukora kandi tuzakomeza kubikora. Ngaho nguko rero ni nuko dusoje amakuru yacu. Fyonda sabone niba ari ubwa mbere dukurikiye, wiyongere mu badahwema kubana natwe mu makuru akomakomeye tubagezaho ngaha yibanda cyane kuri politike, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abenegihugu ndetse n'amakuru abavugwa mu makungu. Astra Vistra.